Good morning mga anak, good morning Barangay Bislig, Bungtuhan Tanawan Leyte, good morning Hayan Peak Hotel and Resort, agi daw, dilaro mamay, takon ginhigdaan niya na, mahuyon-huyon, kahuna ko nga baga nag-iinupla ako, tinuod ngayon nga niya ko yan Hayan Hotel and Resort, agi daw, aabrihan na naton, para nato makita ni Silitit Adlaw, and pak! Ato na Agida ka upay-upay nga hinit biyo hagawa. Siyempre, baga magkakapi-kapi anay kita. Mintras baga umaawra kay baga mangin-hangin hagawas. Lakas makamayaman hinanay tapya. Ba adaw talagsalan nga higayon. Ngan siyempre baga makita kita taton postura hit dagway ha sa laming. Kay para baga fresh ngan baga sisigon nga mahusay kita anay daw kay damot akon kuyuman ganin mga kuto. Baga